pored mene život prolazi, vreme je da kažem odlazi. Od milion drugih gde baš ti, za moje srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim lutam noću kao mesečar. Od mog života praviš košmar skoro svaki dan. Mislio sam da mi dugo nema pomoći, al bit ću dobro opet ja. Iza ponoći vidi me, ja proslavljam moj novi rođendan. Svi su tu, al ovaj put ti nisi pozvana. Ostavljam ti život svoj i srce polovno, jer ove noći bit ću ja rođen ponovo, ponovo. Kao da sam krila dobio, oči opet sam otvorio. Sada mi je jasno kao dan, kada nisi tu ja dobro sam. I borim se od tebe, bežim lutam noću kao mesečar. Od mog života praviš košmar skoro svaki dan. Mislio sam da mi dugo nema pomoći, al bit ću dobro opet ja. Iza ponoći vidi me, ja proslavljam moj novi rođendan. Svi su tu, al ovaj put ti nisi pozvana. Ostavljam ti život svoj i srce polovno, jer ove noći bit ću ja rođen ponovo. Vidi me, ja proslavljam moj novi rođendan. Pitaš me na čemu sam i da li sam normalan. Ostavljam ti život svoj i srce polovno, jer ove noći bit ću ja rođen ponovo, ponovo. Svi su tu, al ovaj put ti nisi pozvana. Ostavljam ti život svoj i srce polovno, jer ove noći bit ću ja rođen ponovo, ponovo. Почитувани мои, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Влагол. Овој пат моја голема чест и огромно задоволство е што во емисијата Влаголот ќе биде гостин еден од најпознатите музички звезди од соседна Република Србија, кој што жари и пали на YouTube со неговите спотови кои што имаат некаде некој од нив над 40-50 милиони гледаност. Веќе претпоставувам знаете за кого станува збор. Овде со мене во хотелот Гогов во Пехчево, каде што вечерва ќе настапува, е Саша Ковачевиќ. Добре дојде Влагол. Bolje vas našli, dobar dan svim gledalcima. Реков вечерва настапувате во Пехчево. Први пут. Прв пат во Пехчево сте? Prvi put. Успеавте да видите нешто од градчето? Pa otprilike je samo hotel i binu sa zadnje strane, tako da samo što smo stigli, ali u narednih sat i po vremena ćemo vjerojatno imati prilike malo da se upoznamo sa gradom. Kako bude tekla tonska proba, tako ćemo mi možda iskoristiti neki period da možda malo i prošetamo. Македонија е твојата, да речеме, омилена дестинација. Управо така. Овде имаш огромен број на фанови кои што сите ги знаат секоја твоја песна. Да. Во Пехчево си за прв пат, претходно беше во Скопје, a od Pehčevo nekada konkretno? Pre Pehčeva smo radili, imali smo koncert u Strumici i u Bitoli i nakon Pehčeva radimo koncert u Ohridu, tako da smo onako, što se tiče ovog leta, jako fokusirani na Makedoniju i meni je drago zato što sam nebrojeno puta rekao da makedonsku publiku najviše volim i
uvek se dobro provodi. Rekov дека твоите песни, твоите спотови се најгледани, едни од најгледаните на YouTube. Исто тоа е со последната песна Замало твој. Да. На 1 јули беше Така е. објавена и до денес, еве до пред неколку часа, колку што јас успеав да видам, има некаде околу 5 милиони гледаност. Da. Дали беше очекувано како и секоја Pa iskreno da vam kažem, na neki način i jesam očekivao iz razloga što znali smo u suštini kakav tip pesme pravimo, to je komercijalan letnji tip pesme koji je jako pevljiv i naravno poći prvo od sebe, meni se jako dopada, tako da sam pretpostavio da će se i ljudima koji poštuju moju muziku i koji vole moju muziku takođe dopasti, tako da smo na neki način očekivali s tim što smo eto opet ekranizovali spot na Kubi. To je još jedna stvar zašto bi neko možda eto, ko možda i ne prati moj rad, mogao da pogleda i da eto, vidi nešto potpuno drugačije. Да. А тоа е карактеристично за тебе што голем број од твоите спотови се снимани на Куба, на Тајланд. Da. Каде се на друго Grčka. место? Pa jednostavno, brat i ja uglavnom se odlučujemo na takve poteze i to uglavnom, što ja kažem, u minut do 12. Tako da, kad imamo dobru pesmu, kad znamo da u kom smeru ide, onda nekako osetimo koji bi to trebao da, to jest duh koje zemlje bi tu trebao jednostavno da se pojavi i ovaj put je definitivno to bila Kuba. Mislim da se publici to jako dopalo i eto kažem, iz dana u dan veliki broj pregleda. Така. Она што е интересно и поврзано со тој спот и со песната, е дека има коментари дека песната и ритамот на песната потсеќа на Беландо од Pa da, си го слушнал to sam pročitao, da, i to ne znam ni sam koliko komentara. Ovdje smo radili aranžman u Španiji, u Barceloni, u studiju Ten Production. Ljudi koji su bili zaduženi za aranžman su napravili tu deonicu sa, da kažem, tom gitarom koja na neki način možda podsjeća bukvalno taj prvi takt pesme na Bailando, ali pesma kao pesma, melodija pesme apsolutno sa moje strane muzičara nema nikakve veze jedno sa drugom, a naravno što se iz spota tiče podjednako delim isto mišljenje, tako da verujem da ljude povuče upravo taj takt te gitare i da ih to nekako asocira na Bailando i onda kao, aha, ovo mi je sad sve lično na Bailando, ali realno kad pogledate pesmu, spot apsolutno ne podsjeća, uvek je, sad ako Enrique imao recimo neku devojku, nisam samo ja ubacio neku devojku u spot, već 99% planete, tako da ili ako pleše s njom, ili to je ta neka salsa gde ti ne možeš biti jednostavno stacioniran na nekom mestu ili sedeti, ili to je jednostavno ritam koji pokreće, tako da ja inače sam jako statičan i do sada nisam imao prilike nešto preterano da se krećem u tim plesačkim vodama, ali opet kažem, Kuba je nešto potpuno drugačije, nešto što zaista treba doživeti i taj ritam svakako i pesme, a naravno na kraju krajeva i ljudi koji su tamo pokreće i oni su mi svakako bili pokretačka energija. Голем број на луѓе има во Преку спотот 100 луѓе вклучени. смо, да. Каде ги најдовте тие луѓе? Имаш и танчари кои што се дел од спотот. Preko 100 ljudi je bilo uključeno u prvi spot, samo 30 plesača, to jest te grupe, zove se Queens of Cuba, ja mislim, nemojte me držati za reč. Tako da je stvarno onako bio veliki projekat i dali smo maksimum od nas da to upravo izgleda tako kako izgleda, obzirom se brat i ja bavimo svakom stavkom u spotu, u pesmi, u bilo čemu smo uključeni 101%. Задоволен си од продукцијата Naravno, и околу спотот и околу песната? Naravno. Opet je, kažem, ekipa koja je bila angažovana jako profesionalna i potpisuju projekte poput, malo pre smo pominjali Enrique je i pesmu Bailando, tako da ljudi koji su radili na tom spotu radili su sada i na ovom, ali opet kažem, možda i nekako i ta energija doprinosi da sve to nekako ljudima deluje možda slično. Така, има доста гласини и озборувања дека ќе имаш понатаму соработка со некои светски музички имиња.
Točno mi je to. Pa ništa još uvek konkretno za sada, niti bih sad nešto mogao da najavim što se toga tiče, ali daće Bog vremenom ćemo nešto već reći ukoliko budemo napravili neku realizaciju. U pregovori ste sa nekoj, ako daj mi nešto ekskluzivno. Nije još uvek ništa što bih zaista mogao da odvojim, ali uputit ću vas blagovremeno svakako. Čeka me. Ono što isto značajno za tvoje karijere je da imaš nekoliko dueti. Su Emina Jaković, Nikolina Pišek. Samo sa Eminom Jaković, to sa Nikolinom Pišek je više bilo onako kao, ne znam ni sam kako bih to nazvao, ali eto jednostavno želi smo da napravimo nešto kao drugačije, ona je jako atraktivna i popularna, pa kao ajde da napravimo nešto zajedničko, tako da je u tom smislu tako i nastala pesma, ali što se dueta tiče, samo je jedan duet i to je sa Eminom Jaković. Da. Planiraš Vojnjena povtorno duet sa nekoj Pa za sada još uvek ne, ali vidjet ćemo opet. Kažem, sad krajem jula ćemo izbaciti drugu pesmu pod nazivom Temperatura koju smo opet ekranizovali na Kubi, tako da nakon toga imat ćemo prostora sigurno 2-3 meseca da razmislimo o tome. Povtorno ti bude i ta pesma, bo taka brz ritam kako... Reggaeton je u pitanju, da, reggaeton. Pošto reggaeton sad, mislim ne sad, ali generalno možda godinu, dve unazad, a možda nisam ni informisan toliko koliko je već aktuelan, ali svakako je najaktuelniji u današnje vreme što se tiče, ajde da kažem, te Latinoamerike ili Španije ili celog tog područja gde se priča španski jezik. Tako da mislim da će biti super. Jako je interesantna pesma, opet drugačija potpuno i od pesme Za malo tvoj, tako da mislim da će se ljudima dopasti. Предлагам да гледачите на емисијата Вагл да го погледнат спотот на твојата најнова песна За мало твој, па ќе продолжиме уште малку да поразговараме и ќе те ослободиме да се подготвуваш за вечерашниот настрој. Океј, кажи. Chamaco, apártense de ahí. Mi primo. Oye, niño, ¿qué cosa es lo que les pasa a ustedes? Hace rato que estoy regañando, me van a quitar que ustedes son delincuentes. Yo voy a hablar con ustedes. A jugar para la casa, por favor. Son muchachas, hermano, que lo que hay. ¿Qué voy a hacer? Quiero seguir cantando, quiero vivir cantando. Evoleta kod cigareta, Gorice ogradi, baš je sparno, ma nigde vetra. Ne znam gde bih sad, novo mesto je otvoreno, tamo svi su provereno, idem i ja. Malo gledam šta se nudi, prolazim kroz masu ljudi, hodam, ne znam kuda. Oko mene lude žene napadaju ko hijene, hej. Svaka druga, ti gledaš ko da vebaš, prilaziš mi stida, nemaš daj. Ma baš si luda, ali jedno znaj, ja ove noći nisam taj. Za malo tvoj, znam na koje ti je namera, lagano stoji, ja nisam broj od kojim bi me zavela. Za malo tvoj, ti izgubit ćeš u igri toj, i ove noći ostajem za malo tvoj. Quiero seguir cantando, quiero vivir cantando. Kažu svi da nemaš mana, kao da si nacrtana, ali znam ja dobro takve što gaze oblake. Jedna noć, pa 100 problema, to je promašena tema, daj prošetaj. Malo gledam šta se nudi, prolazim kroz masu ljudi, hodam, ne znam kuda. Oko mene lude žene napadaju ko hijene, hej. Svaka druga, ti gledaš ko da vebaš, prilaziš mi stida, nemaš daj.
ma baš si luda. Ali jedno znaj, ja ove noći nisam taj. Zamalo tvoj, znam ja koja ti je namera. Lagano stoji, ja nisam broj od koji bi me zavela. Zamalo tvoj, ti izgubit ćeš u igri toj. 1-0 je za mene, ti gubiš a ja ostajem. Zamalo tvoj. Prolazim kroz masu ljudi, hodam, ne znam kuda. Oko mene lude žene napadaju ko hijene, ej. Svaka druga, ti gledaš ko da vrebaš, prilaziš mi stida nemaš, daj. Ma baš si luda, ali jedno znaj, ja ove noći nisam taj. Zamalo tvoj, znam ja koja ti je namera. Lagano stoji, ja nisam broj od kojim bi me zavela. A ja ostajem zamalo tvoj. Quiero seguir cantando, quiero vivir cantando, quiero seguir cantando, quiero vivir cantando. Esta noche para mí. Рековме на почетокот на разговорот дека ти си голем миленик овде во Република Македонија. Го најавивме концертот во Охрид и со тоа некој заокружуваш турнијата во Македонија. Дали во Охрид може да се види нешто поразлично и дали планираш гости на концертот? Ne, što se gostiju tiče nisam ništa planirao. Što se tiče produkcije, naravno, obzirom da je stadion u pitanju, bit će već velika produkcija, to jest i mogu naravno garantovati dobar provod kao i svaki put, a verujem da će to biti prvi nastup gde ćemo uživo izvesti novu pesmu. Tako da, ne za malo tvoj, već temperaturu, već ćemo izbaciti pesmu, verovatno planirali smo... Znači premijerno ki može da se slušne vo Ohrid? Tako je, da. Planirali smo da... Ne, izbacit ćemo verovatno 27. jula za moj rođendan, tako smo nekako natempirali, ali premijerno će ljudi moći uživo da je čuju upravo na koncertu u Ohridu. Потоа ти следува концерт во Белград? Nakon toga bi trebalo, na krajem decembra. Naravno, mi sad odmah posle Ohrida bi trebali da produžimo u Grčku, da imamo koncert u Paraliji, ali ako gledam na te neke veće koncerte, onda sledeći je, što se Beograda tiče, u Beogradskoj areni, pa otprilike početkom decembra meseca. A koga može da očekujeme album od tebe? Kako, izvinite? Album, koga može da očekujeme? Pa ne znam da li ćemo izbaciti čitav album do kraja godine, ali svakako još 1, 2 singla, 3 sigurno. Ona što u nekoliko navrati spomna je brati. Значи, сработуваш близко со твоите најблиски роднини, брат ти, мајка ти, девојката е тука секогаш со тебе на твои наступи. Сега овде е во Пекчево и? Jeste. On inače ne ide sa mnom preterano na nastupe. Uglavnom, je oko tog studijskog dela angažovan najviše, pa mi kad putujemo, on uglavnom se bavi tim stvarima, ali mi je on svakako najveća podrška i bukvalno sve što radimo zajedno i hvala Bogu dragom što imam njega pored sebe kao kritičara, kao neko ko će uvek da mi kaže gde grešim, gde pravim dobru stvar, tako da pogotovo što je jako dobar kompozitor i eto, upravo pesmu koju ćete čuti je njegovih ruku delo, što kaže, tako da idemo sad na odmor bukvalno na jedno 6-7 dana nakon Pekčeva i zato smo sad krenuli zajedno, tako da, inače verujem da bi on opet bio u Beogradu.
Рече, имаш настъпи во Грција, таму имаш голем број соработници од музички тими, што се во Грција имаше неодамна еден од твоите пријатели почина, кај мене се рече, с кој што соработуваше нели од Грција. Pa to je više, kako da vam kažem, imamo kuma koji je na Halkidikiju, koji je Grk, pa onda eventualno recimo 4-5 dana njega obiđemo malo tamo, a ovo što će se dešavati bit će u Paraliji, to je sa ekipom ljudi koje tamo drži neke određene klubove i napravili smo lepu saradnju i tako da će to biti koncert, mislim, 1. ili 2. augusta, već odmah nakon Ohrida. Така, благодарам многу што беше Хвала глагол, а се надевам наредниот пат кога ќе бидеш во Македонија повторно ќе успееме да направиме разговор во оваа емисија. Почитувани мои, слушнавте и дознавте интересни работи кои што се поврзани со кариерата на Саша Ковачевиќ. Реков нема да го задржувам многу бидејќи треба да се подготвува за вечерашниот настап во Пехчево. За сите оние кои што не можеа да дојдат во Пехчево, еве кажа и Саша, ќе можете во Грција да присуствувате на негов концерт и секако во Охрид, каде што ќе можете да ја слушнете неговата најнова песна. Ти благодарам уште една што беше во Агол. Tako je. Така Vidimo е. se u Ohridu 30. jula. Да. А пред да се одјавиме, одиме со селфи. Kako da ne? Само чекај да видам Tu je. Sve smo dali važnosti pa izdani. Noću jako da se moje ljubavi, moja tuga nova, zarobljenog srca kada skrojimo. Da smo iza svih naših snova propali, sve smo pokidani, Bog nas spojimo. Da smo moja ljubavi, moja tuga nova, zarobljenog srca kada skrojimo. Da smo iza svih naših snova propali, sve smo pokidani, Bog nas spojimo. Još jedna noć, jako da čujemo. Ili svaki dan što smo imali, nezvali nas nosti pa izdali. Bravo, Pekso! Da smo moja ljubavi, moja tuga nova, zarobljeno srca pa da skrojimo. Da smo iza svih naših snova propali, sve smo pokidani, Bog da spojimo. Da sveta me zavoliš, jer ja sam sve potrošio, kad si
više, ja se s drugom bunio, ja sam druge ljubio. Jasno je da mi oprostiš, ja nisam to zaslužio. Kad si mi dala najviše, ja te nisam video, ispod pori gubio. A ti pametni si pani, kad sam svoje noći lude trošio meni. Ti na pametni si pani, a jedina si prerevanski. Kako poslije nas, da suncu vrati sjaj. Kako poslije nas, da je kraj. Nestalo je sve, kroz gladan vjetar, još ti čujem glas. I u svakoj što traži poslije nas. Koliko gradova i ulica, pustih sam prošao. Dok nisam shvatio to da sam ja samo tvoj, u duši ostao. Sve su bile beba sna, ništa nije sve. Kako posle nas da suncu vrati sjaj. Kako posle nas znam da je kraj. Nestalo je sve, kroz hladan vetar, još ti čujem glas. I u svakoj još te traži. Kako posle nas da suncu vrati sjaj. Kako posle nas znam da je kraj. Nestalo je sve, kroz hladan vetar, još ti čujem glas. I u svakoj još te traži posle nas. Nisam za kraj, niti za ljude. Kraj ti je takav kad ga srce počinješ. Dobar je i kad sunca nema najdraža, samo da čujem da mi ime spominješ. Nisi ti kriva za moje stvari, samo kad čutim kad sam sebi najbolji. Još uvijek sam tu, gdje sam te noći ostao, a voda uvijek drži od svog izvora. Još ti se nada, ti ne mogu ni tako drugo skazi to. Kazna tu je len, što smo mislili da naše čita sve. Što smo mislili da naše čita sve. Nisam za veselja, svaki me put kad tebi vodi ponovo.
samo plesa, stavljao ruku pod no, na isto žarište što je kožu spalilo. A na strane jako, a još ti se nadam. A kinemo oboje da jedno drugo zgasi. To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je što smo mislili da naše čita sve. I što smo mislili da naše čita sve. Ajmo, ajmo! Što smo mislili da naše čita sve. Što smo mislili da naše čita sve. Što smo mislili da naše čita sve.